Pričamo o firmi, o podjeli firme ili o planiranom kraju firme koja ima tradiciju dugu 109 godina. Svuda u svijetu je to vrlo respektabilan podatak koji obavezuje, a pogotovo u činjenicu da je to djelatnost koja je strašno visoko profitabilna i koja i zaposlenim i širom to lancu i državi obezbeđuje značajne sredstva za punjenje budžeta. I onda počinje taj programirani sunovrat. Značajan je podatak da je manjinskih akcionara po registru Centralne depozitarne agencije 4360. Znači, tih 4360 akcionara je u ovom trenutku eliminisano i sve ono što je generacijski stvarano, sve ono što je transformisano iz znoja i nevjerovatnog predalaštva akcionara je odlukom vlade o formiranju novog Duvanskog AD potrto. Bio negdje blizu 90 miliona. I možete zamisliti, sve se to programiranom voljom paradržavnih fondova, odnosno dirigovanjem iz, pretpostavljam, vlade i nema druge adrese bez vlade, pretvorilo u kapital koji je u ovom trenutku akcijski kapital u procentualnom iznosu od 75% novog Duvanskog AD. Vlada je ta koja je urušila Duvanski kombinat, projektovala segmentaciju, uvela programirani stečaj u fabriku i sa namjerom, očiglednom namjerom, a sinoć je to saopšteno sa skupštinske govornice, da likvidira firmu koja traje 109 godina. Krajnji cilj nam je da povratimo akcije Duvanskog kombinata, da dokažemo da je formiranje novog Duvanskog kombinata AD krajnje nezakonit način, da je kroz tu formu krajnje 4600 akcionara krajnje obespravljeno. U čitavom tom procesu urušavanja Duvanskog kombinata svaki segment interesnih sfera našao svoje mjesto. Ne pristajemo na tu novu podjelu i na tu novu šemu da nešto što je 109 godina trajalo obezvrijede do kraja i da transformišu u nešto što je neka nova projekcija, nečeg što nema nikakve veze sa interesima manjinskih akcionara. Koliko ste dali? Vidjet ćeš sam. Sa strane. Vidjet ćeš sam. Nema potrebe da gledam, nego dajte, znate koliko se daje. Ali je slabo, znaš kako je slabo? Ništa Mugi ne ostaje. A jo, malo neko stane ranki, može i ranki. Mugi ostaći i tebi, pa dobro, ima ove torte, dosta što je. Neka samo da ste vi zadovoljni, opet i ja da budem zadovoljna. Evo, Mugi, fino. Tetka ti najzadovoljnija. Ovo ti je za jedan most, Mugi, da napraviš ovako. Hvala. Tetke. Ima li za radnike što od te torte? A nema, 3 dijela, ne može odako, nemaju oni ništa ovdje. Ovo je trebalo da si... To je zakonski vladino i planog rada. Mugi, jesi to radio transplantaciju po svi? Izgubio sam par kila. 12. Imalo si teretanu doći, nisi odavno malo. Pecanj sam. Ma da.